ኢንተርቪው ላይ ዋይ ዱ ዩ ዋና ወርክ ሂር ተብላችሁ ስትጠየቁ እንዴት መመለስ እንደምትችሉ በሁለት ነጥብ ልንገራችሁ። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ጥያቄ የሚጠይቋችሁ ለምን እንደሆነ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ኦኬ፣ ለምን እንደሚጠይቋችሁ ነው እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም they want to know what you can offer for them. that's why እንጂ ስለ እናንተ ኢንትረስት፣ ስለ እናንተ ፓሽን፣ ስለ እናንተ ምናምን ለማወቅ አይደለም። okay, that's the first thing that you need to understand. So why do you want to work here ተብላችሁ ስትጠየቁ የምትመልሱት it's not እናንተ የምትወዱትን፣ እናንተ የምትፈልጉትን፣ እናንተ የምታስቡትን ነገር ሳይሆን እናንተ እዛ በመስራታችሁ ምን ችግር ለነሱ ትፈቱላችኋላችሁ። do you understand? what solution do you provide? እናንተ እዛ በመስራታችሁ what is your value? what is your value? ምን value ነው የምትሰጧቸው? ምን ጥቅም ነው የምትሰጧቸው? so that's what you need to figure out. you need to understand their problem, the problem that they are having. እነሱ ያለባቸው ያለውን ችግር understand ካደረጋችሁ በኋላ that's how you're going to answer it. you're going to position yourself as the person who's going to solve the problem that they are having. that's it. that's all you need to know. okay, I hope this makes sense. if it does make sense, comment ላይ ጠይቁኝ።